Mema ahwefo nyina ene etiefo nyina akwaba soronko de ba too much age ene dey so emunua ba Mexica na me dey ensam a circulate wo man mu ba be so mu na etiefo yenim se 2020 de nyoma ahye da nko yesa ena me coronavirus a chese pandemic a wiase fa ne nyina na emu ayedin na afie yesi afie bia nso n'anim anase yewra from a ye jai dada ni na emu nsensem nyina jato na ene ye de new hopes ene chese adwemfoforo kra na ye de wura afoforo na so afoforo ya ye wura mu yi de da bi ase dada no ye bomode aso aye ebo kechire so aye de bewura mu ene sen ye election ni mu no ase nyoma be take place na coronavirus control now we don't count it update bia embaso then so 2021 no update be baso ama ye president a wote so be address ya na chese otimu say cases no increases na increase na eno ni na echi no ye nyina ye wa ha ene ye hu say ye mampeni asade regulations being sim bia ba apart from directives no wa ma akwanya no say school for na ye fit last matine fie be 10 months na wo nko school de mududo na nyem afa ye fu obi omo be wa wubom omo to so omo give it up ejuma nso omo nyina wo omo join galamsey ya ma obibi akwanya say anka wonko back to school chese anka ya sempa na nso etiefo amadudu na sori ejina say there be akwanya wode ama say school fu nko school no ehu hia say wo mo be ko school ase obia protest say there be na chese ejuma ne sanoma nyina senya case ni rise no ama chese mu sensem no ayepi na tiefo adwinche bebrebe aba fa wo nyina ase ne school for ne de kwa na wo ko school na se si ankasa de Ghana Medical Association one kasa release a press statement it was signed by Dr. Frank Ankobia, the president, no, and also Dr. Justice Jansen, our no secretary. Now, one will put a year and one would release a press statement and say, one more some children will say, a year of late, Nancy Temji, and every day, Pia, a coronavirus cases are rising, 600. Now, one more chile say one you be affect your health system no send your ma quality see there be is almost pleading just say one the woman sa at woman say pa man penny cho any na bed na bed chile just say ya there be one starting for restrictions been to akwemu crack memufuo omanamo tuo free of movement in there be a limitation esa ebemu biem anything was sorry as limitation bim the restrictions be to so afen so collab restrictions as here dey to so for parties and birthday party dinner there be was here no cramp on abanhwe no the restrictions to so afen funeral ni pensu wa na egu coronavirus uku obi accident nsu uku obi na kire se esan ni de da na dodo na age omani so wo mo so aron besi uku wo mo so bua no mu o se ebe ya ehie nso there be restrictions so and that's what I say wo mo ne say aban amfa ne na yentintim fom na wan bomodia ama restrictions anto ti memufuo Ghana for wo movement dia enye bebe chire de na esu ankasa na etiefo press statement ya ababetoja efa ho say ye restrict enyoma bebre movement bebre no who ne say keka lockdown because ye be kaya ye president be ma
last update no what the two just say senior coronavirus na ye ne ho nyoma no he was unhappy na wan hwe ye partial lockdown ene beba betoja na enu echi no health medical associations and kasa Ghana eba ye medical system eba ye hospitals ni we nso ti omonan so aba out dey sem bia ba betoja na che say Ghana for ye hiam paibo and hwe ye na che say ebia na ya hwe ye be ko partial lockdown bi anase lockdown na say na titie bia no wo den na wo hwa senior spread yi koso no ye anamo be na ye ntu ugini sa na mo aye tu dida ye directives say tu one na mo ye mfa ni serious na ye mfa ni serious ana say no nko ane mboa esan say ye nyina nim say directives did there wo ho ni say wa dani da ba mo weni ada no ma hye wo nose mask wa wo room sa fine ni soap enu echi no sanitizer no wa mo den use na afensu we bie no ensi wo ya be bia wo ko bia na wo make sure say equipment we na wo be here prevent coronavirus no wo ho na afensu tiefo enu nko be boa ana bibi fufura na mo fufo bi wo we say Ghana yetu ana mo be exercise ana say empaibo senior tie bia senior nyoma kokko empaibo bitimi aso ano jawa dwenchire bon ho modern gidi say wa dwenchire bi ebia na wo solution ma coronavirus fatu your comment section wo fama me afi subscribe to Tuma GH senior be ya de ejumede bia tu mu wa na so saka bi no timi akire wa de 555 wa kan ye na like and share point e channel merci cow also for back up and think it's we be so ana ndi mu besi that's ne ye be sign e share bi makram